ngasi su puduna lakteri matam ni paudam the voice of people sai ba thawra masida ikoi ngasi gi saknai ba lamdam masi gi CSO singi lusing masing haijaba tare moina panjarabada ahan bada ikoi gi UCM gi secretary tamo khuraijam ATHOUBA khuraijam tamobu ikoi gi ngasi gi thawra masi da mukta ikai khumna rocha baga loina na taram opjari loina na ikoi gi MMWO ki ikoi yamba haijaba tare Abdullah FUNDREIMAYUM musu ngasi gi thawra masida taram opja baga loina ni kai khumna rochari Yanda ngasi thamjagadoriba topic si Manipur hojik oriba COVID laina laichen asina asigi marak asida Marakki Mikhal asi pangthok pa haibasi kadai pawa chumni bano kadau phaba afaba kongthang no haibasi matang da khara khaji khana janna bagi tanja da longjabani panelist ani makta ngasi ahan ba wahang si chapmana ba wahang amak thamjage ahan ba wahang si ikoi hojik Manipur oriba haitare ni kudamo hojik Manipur oriba COVID-19 laina laichen asina waneringai ngasi nongmada ikoi mi chama dagi na chama ya kai faubi manung da positive oiratna hen aduki mati ikoi taseng na har kan yamna masing yamna ikoi positive oirat rabo matam masleista Manipur ge lenga na ikoi Marakki Mikhal si pangthokani haina lepak padagi hauji thawram tawrok leiba si lamdam asida kadai fauba achumba natragana afaba kongtang amu oigedori no haibsi matangda ahan loina ikoi MMWO gi president Oiriba Abdullah yamadagi wahi khara tantambi SONY ngasidagi numit kharni mamangda akoi gi UCM adagi Heriko Lipul MMWO adagi CCSK na singba lupsing gi oibe joint statement lama khone media da thadok chaksim sulaire Hojik COVID ki laina le chase Manipur da hojik se mathonglong khangdana community splitting se lot of the nongmada chama chani chom positive oiba masina mioi kaya amagi kusi pikhamna bagi pau se nuti gi pau se singi heading oira kana koin tana ribne unari bani aduga UCM gum MMWO gum se hojik se tangai fadana COVID se la thengna bagi damakta amukta mamang tawkhidra ba amusung punna thabuk kai gum ba ofo thabuk tawminra khidra ba langaka ulakanda Committee on COVID-19 kind sema kanda masida akhoi je matau karam na COVID sig lan thengna ni matau karam na miyam na COVID sig lagi lan thengna bada miyam karam na bahap ta hangani aduga COVID na maram oira kanda ko gyan tana da bahap ta na dabadagi quarantine center sing da ai ho ma ko tholok pa irang ma ko tholok pa se masim matau karam na gyan taminara kanda masi akhoi punna COVID thengna bagi lan jang se somda akhoi mai punna gani haiba somda akhoi kan hona jariba adu balup sing ni masi ki se digi Mamang dam tak tabi ram phiroi SONY khoi na so MMWO UCM natragana amuko akoi CCSK Lipul gumba sairiba organization sing se lainga ka maximum anam matam da ya matam da lainga ki mayok ta lainga ki asoiba system ki mayok ta oppose to lakpa du lup sing ni aduba sigumba matam sida tangai fadana lainga to oppose to bakhakna akoi COVID se mai thi pibanga moi adi akoi lainga ka punna thabuk to minaba masangi adi lainga ki ofam sa khoi tafam thoi amasu akoi da khanjaba akoi da phaujo ofam so lainga ta ko session to pham thoi harakanda MLA ahumna convener oirakanda convener oirakanda aduga lup akoi tongan lup sing UCM amuko Herikon MMWO CCSK adagi Lipul Aide Chingi UNC naga akogi jilarang bonti adagi kuki inpina sing basigum luk mayang kho chepula kanda akoi si matam ngasi dagi na tha mari dagi akoi thabuk tawra lai tongan chingi area sing akoi thabuk tawra lai aidi kanna matam du mapa dagi akoi miyam sing pusalak pajiri bam dak aidi mi ma ko pusalak patamja makak aidi pulap lakhiba matam makak nongmada train ani hong ba thungjallaba adwai doka si akoi si Jiribam railway station da chacharakanda hari sing sida makoi si karamai to pubir ino masi matau karamna makoi sibu ID imfan jawna purakpa yagadori bano haibase akoi bangna pujaru ta tarasu miyang wata nazaruba aduga ID akoi district tu maru oiba akoi DC SP singa wafam kaya khan nazaruba adu makoi umateng pangbina bagi damakta lamdam adu da leiba Jiribam da leiba CSO singa akoi mifam kaya pangthokhiba aduga national highway sing sida lakpa matam da manan miyam da panic oiba aduga stigma leibuna maram oiraka hairiba mapandagi lakpa miyam khaktuna COVID se pusala boy makoi de hekum bukum madi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥꯒꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯍꯦꯟꯗꯃꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯟꯌꯥꯗ ꯀꯨꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯏꯁꯇꯤꯛꯃꯥꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ COVID-19ꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯇꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯅꯦꯜ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯅꯩ ꯌꯨꯅꯩꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯅꯩ ꯌꯨꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯝꯁꯅ ꯌꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯞꯇꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤꯗꯤ election hena maru ena khanglappa hoi oirambadi yai election hena maru oiramba yai mandi laingak haibasi tangai fadabul lei toyushu sigumba ta sida election tawba haibasina covid se masigi se ngasigi community speaking tawre haina miyam na yam ka hena kiri pakki kiri bese masdagi hena yam sathi mong amadi speaking tawrakaneba and miyam pulak kadoini kana gumba thakpa chaba kamu mya thak kani sa kani migi me sala bot khomba migi mung khudi ke de chingna tram ha ki worker hin sa kani ngasi dagi na numit ngarang ran hala even aikoi lilong gi thodo yeng minaba yai lilong da hana lilong da MLA oiramba hai tare MLA oirambiba adi hanak resign tawi haina tawkiba mahak aduna dumma madana baham bachappa matamda aidi bot khomba lai haira kana mada phuna chainaba aidi chalhaloi kholaloi kaina nung thana ba khona mayam thok eba adugi da nung thaba thola ang doriba madugi da public mayam khaki irang hore iba madu control tawna force mayam khak lakhiba madu miyam puliba natraba adu iba ta covid ka la thengri si han thok leiribra haibaduni da ina swaya thamjani bo ofam siang khak mani masida khona parmal oiba yai haiba hodi bo se haure haina lobu yai lilong da tasem election hore haina lobu yai nagi thogu dagi aduda asi mi mayam ko pulsale mi mayam mafam kayam ro khona social media da photo mayam uri madui mafam da mi kaya phami madui mafam da adu kedi meeting tori madui mafam da adu madui kendra da ba kedi sigum kedi sen campaign tawi mi si chabun pula kanda social media da photo mayam ko viral hoina yamu post tawnari yeba malda ai yam nokni ni ba thamjani wafam di akoina covid ka la thengnari ba joint committee on covid-19 ka haina ko sem ga lam thengnara ka lanjang changchari ba lanjang se masigi by election sina yam chauna maikhi apina bagi macha amakak oirakadra haina aidi thamjai oirakadra da te oirakani haina khaljabadagi aikogi loop UCM MMWO Hericon Lipul CCSK hariba aduma loop manga sin joint statement lama nasidagi numit kharni gi mamang da sokoi media thadok sakhiba leibne hariba election se badam chade masi tawkhum toke tawbiganu haina koi thamjakrabane masi election se sidi ta sel hakanda corona laina se masi gi si id mi holik na da bakhar lebhogu du ma'am se masi pulap laina se na hanna na ba musu he na ngasi sidio mi sidagi he na sihna na ba adum laba macha am khak oirak kado ba adugumba mahik mayang khakuna miyam marak sida chakshal lakanda miyam khare khangna handana ba adumba thawang ko oirak kada ba election ni masi se by election ni haina logja de ha kon chai han baround da thamjage makha je ko ilai athoguna mu okay yam noise yam haza wafam thambi ko sakmana bo wahang da tamo thog dong lak jage wahang di sakmana bo wahang ne ahan bagi laum simadi tasengna tamo thog ba khoi ki hojik manipur da oiba si laingak na budi khoi masi community transmission ne haidana officially laukthok budi leitri ko adubu tasengna hojik oirak le fibam sidi khoi mayam noina khangminaraba
ꯃꯤꯠ ꯅ ꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯆꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯅꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯏꯇꯦꯟ ꯇꯦꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯆꯥ ꯆꯥꯗꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯃ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯆꯥ ꯆꯥꯗꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯊꯝꯖꯒꯦ नंबर 2 दा इजराइल हाइबा लेबाक कोई लोइन खंगनरे को ख्वाइदगी यामने एडवांस वेखलैबा अदुंगलबा लेबाक सिंगी मनुंगदा इजराइल सिसु अमनी हाइबा इजराइल हाइबा लेबाक सिदा हौखिबा अप्रैल थादा कोरोना वायरस सिना पेंडेमिक ओइना वर्ल्ड वाइड द कन्ना चतरक्तना इजराइल दसु अगपा कन्बा साफुमा लाइना लाइचल सिना पिरकपा मतम सिदा मखोइगिदी ओपोजिशन लेतबा गवर्नमेंट अमदी ऑपोजिशन का पुल्ल कांदा अदुगुलबा जॉइंट गवर्नमेंट अमा कोविड की पेंडेमिक अस्थिगी येंगा कांदा जॉइंट गवर्नमेंट अमा खक सेमखे इजराइल की प्रेसिडेंट ओइरिबा बेंजामिन नेतन्याहू गा ऑपोजिशन लीडर ओइरिबा बेनी गंस हाइरिबा मिसगसिगा मखोय अनि से लाकदोरि लेमोरिबा मखोय की टर्म की चही अहुम मसिदा चही अमा मखाय अहान बगी चही अमा मखाय बेंजामिन नेतन्याहू न पुगनी रिमेनिंग चही अमा मखाइसिना मुक बेनी गन्स न पुगनी हादन मोइदि डिक्लेरेशन तौरगा हुजिक्सी इजराइल दा ऑपोजिशन लेतबा अदुगुलबा गवर्नमेंट अमा ऑपोजिशन अमदि रूलिंग पुल्लगा कोविड-19 से थेंगनबदा मपुंग फाननबा हाइदना गवर्नमेंट अमा सेमगा रन तौरिबा दैट इज द स्पिरिट अदुइता अदुमाइना मोइना तौरिबा मोंगदु इजराइल की मियामना मखोइगी लेरिबा मियामगी लीडरसिंग मियामगी मिहुतसिंग अदुदा करम मियेंग येंगोंगदगे से दुम खनबिरो अखोइगी सिदना हौजिक तौदुरिबे इले मोटो बगिन नेट कितन चपकबा माल लाखिबा अदुना मरम ओइराकांदा मणिपुरदा अखोइगी गवर्नमेंट असिबु टॉपल तौननबा ऑपोजिशन पार्टी ना अटेम्प्ट तौबा गवर्नमेंट असिगी मनुंगदा लेबा एमएलए सिंगी मरक्तसु मखोय मसेनगी मरक्ता लीडरशिप की क्राइसिस लागा लीडरशिप चिंधनब लाथुनरकपा हाइबदी पावर पॉलिटिक्स मणिपुर दा लेरिबा मियाम की मिहुटनी हाइदना थागतलगी लेरिबा एमएलए सिंगसिना पावर पॉलिटिक्स सिदा हेना एखोगी कहता कराम हेनमन खिदना मखोयना ngasi लेरिबा मफम मखोयना फंगिबा पोजीशन मखोयना पाइरिबा पोजीशन मखोयदा सिनरिबा थौदांग मखोयदा सिनरिबा पावर से मियामगी याइफननबा पीपल फर्स्ट हाइबा आइडियोलॉजी दुदा थबक तौननबे तौन मखोयबु मियामना मिहुट ओइना थागतलगा असेंबली दा फमललिबनेबा अदुबु मियामगी दमक्तनेना थाग्रिबा मखोयना मियाम काउथोकांदा मखोय मसेनगी ओइबा पावर पॉलिटिक्स अदुदा चोंजननरकांदा मखोय मसेन मुगना तौनरगा मखोय मसेन फुनरगा angam angam chana nanabagi adunglo fight amada lan amado ina changsilaga leithokibane aduna miyamna makoida kari haina uramgani miyamna makoisu kari haina uramgani habse makoisu mun kitang wakan kanthabadi phabane of course makoigi maraktagi MLA sing resign tawre MLA sing si resign tawbuduna maram oiraga assembly seats khara ma hange constituency khara ma hange खरा अमना मखोइना यावरिबा भोट कारगा मखोइना एमएलए ओइरगा लेरिबा मखोइ मखोइगी पार्टी अदुदा पेली पेंदे अपाम पामदा थुंगी थुंदे न तौरकांदा रिजाइन तौथवे खरा अमना मी पार्टी अमदा भोट लेपागा एंटी डिफेक्शन लॉ ना सुया यादे हाइबा
party amadagi party amada chongaga hekta tawba yade habase athingba leina madugi lenga na piriba constitution na piriba framework adubugi rule singado loina thugairaga loina violate tawraga crime haitare illegal oiba unconstitutional oiba adungulaba activity khara tawrubagi damakta makoisi anti defection chara ganda makoisi disqualification gi adungulaba akogi chaira phangba adugi chaira badu amuk makoina peli pendi yai yade chumilali no high court mu complaint tawba haibadi ngasi manipurda absolute oiba miyamgi MLA humfu mapung phana leiba ngamdrise masigi maramse karigino se soni jumdang khale yengbiyo covid ki lugraba lalak lanpham masida akoigi MLA singna pham thadokpa MLA assembly seat mayam hangalakpa amadi lenga asibu mapung phana mapangan kanna mathau tawba ngamandanabagi reason se kari oigeba ngasi miyamna wanariba tha manga hena lockdown torga lakpagi paisa thoktabagi chaningai leraktabagi lairaba singna ukai talakpa matamsida makoigi da mokta mapi mapane nan leiriba leader singsina ngasi hairiba miyam asigi khandaduna ngasi moina maram oirakanda miyamna leina laichet asigi mayokta adugi mati awa maisa khangdana leiriba phibam asida ngasi moina loriba phireb sing karaidano sigi adugumlaba phireb lograba miyam sing adugi amuk adugumba miyoi sing adugi damakta amu ekhoina paisa na matam mangdana amadi leina laichet asigi sapu ase hena amuk risk purapa yaba hena amuk threat torpa yaba puraga ekhoina election toroga ekhoina mu mihut khanbai sibu masi matang chabra maram chabra se masi ai laba sung phangde tasina ai laba phangde nakal amarom da mu yengbiro covid ki situation si haukiba last 5 months da lakiba covid ki track record covid ki situation covid na miyam da piriba kai haitare positive cases tholakpagi chang chumnagi hana quarantine centers da leirabadagi local community da local area da school da college da hospital da pharmacy da dukan da bazar da loinamak leina asina sandoraktana haujiksi kunai kari phibam da oirakadage hadana khangba ngamdaba timing ama sida hana leirambadagi hena phibam sokselaba haujiksi phibam sokselaba matamne sigi hena phibam sokselaba matamsida aikoina leina asida onjannaraga leina asibu thenganaba leina asibu thingnanaba leina asibu control tongnanabagi araiba pambai upai aikoi mayam miyam su leader singsu government su punna CSO singsu punna jongjan minaraga leina thingnanaba hona minaga do matamsida ngasi government political party leader sing hanagi bolepam MLA sing bor kahudaba sing makoi mayam miyamgi damakta thabak tawni chongthori miyam sing do lakadoriba tha ani ahum simadi aikoi miyamgi damakta moi wakan khanba maroi maramdi power politics na hena maru oi haidana vote loina ojan kidana kaiguma thabam ta tawga ngamakado mande aduna maram oiraka anda hoji oire film di kaino aikoi covid ki situation ase aikoi tasena covid sina ngasi nomada mi chama gi yankhai si average ngasi gi su ngasi gi updates ta lai si 144 positive cases ni nungti gi 150 140 gi average ta sum chale si gi chaliba phibam masida si bu su nong ngasi jo ma si nungti gi ama ni sum siri si gi porase kamdongna control tawdeno kamdongna akhoi laina asi dagi akhoi nanthoga hanagi leiriba punsirol da hanjinba ngamgadagi haibagi lambi mai akhoi thiba ngamdringai sida akhoi government asina ngarang nan maktada akhoi honorable chief minister na wangjing da chalaga vote khomba horuba hairiba vote khomiba maduda tiliba miyam du hanagi miyam da government ta lauthokiba SOP adu madu ngakpra ngaktabra si akhoi khangde akhoi na tajabadadi subject to correction akhoi na tajabadadi akhoi gi thobal gi DC na adumaina mi mayam tinba yabagi adungloba ayaba permission ju pibadi leite habse akhoi tai adagi lilongda amuk election ne mari leinabani haidana hanagi akhoi MLA akhoi resign tawkibaduga vote lepkani haidana wakana tawriba leader dugi worker singa akhoi marakta khanasena ba thole government na piriba khwaidagi maru oiba covid laina laichada sibo
ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ MLA ꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯣꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯌꯦꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁా ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯌꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯒ MLA ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯃꯔꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯍꯩꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯗꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ COVID-19ꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯝꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ COVID-19ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯍꯩꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯃꯉꯥꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ CCSK ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UCM MMWO ꯂꯤꯄꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯂꯨꯆꯣ
tuna hanjalu kuda hamu sanitize to yum da lebada mi top changan ganu na hai ga leba podu election to do no me am tholo bo tha da ru lao yum da lebadu yare adu loin tholo bo tha da lo yauro no election campaign yauro lao meeting la ka du khoi wang la ka du no me am thola ga phammo nang noi gi ahalaman leitabada mi kunthra mi yankhai dagi hena sora ta tinba yagi da so election da mi chama mathak ta tinba yabagi election commission ya pi noi tholo ana haiba sigulaba mathak makha onaba covid ki laina laichen da piri ba safu adudi nomo gi henjalakpa madu handhagidana miyam thopa yarani haiba sunataba adu loba miyamna covid ki sathiba matam da lawkiba ware phire be amado madu covid ki pibam se sung hongdana election lai haira kanda loin komtho na haiba se masi miyam isa na wakhan khanbiro masi maram chabra chadabra ai tasena thoga ai gi abok tu aina puraga puthoga bot thada hanbada bot tu di thadar maga ai gi abok se horen covid positive oiraga sibana ba thoga di kamdo gada ge haiba se masi gi wakhan se khoi khalla kanda ai isa na lawga da ware phire to lawbiraga lakador election asida kamdona saru yadoino haibudo yamna lawbiu haibase masimada ai han background aije tamo thongbogi wafam sida mai yam seng adum yaure koi lamdam sida koi hoji oriba covid-19 gi laina lachet asi dagi koi kadminasi mayam punna himminasi haibu taragadi lamdam masna laiba koi gi iraicha singna ai gi oiba wakhal do khanbangi matam oire hoji tasengna masi laingakna paikhalaliba asugumba khongthang asidadi aikoina thingubagi amadi masida yelubagi right to leite haijaribo ba aduna miyamna hoji wakhal khanminabagi matamdu oire haibo wafamjini ani suba wangoina laksage mara aikoigi yamba abdullah da pa yamba abdullah aikoigi akoina sum taza matamda in that constitution ni matung inna akoigi Marakki Mikhal by election se lamduda magi karigumba aikoigi natural disaster gumba sumaina tawdana tholak pataragadi hai ba potsi aikoigi ECI da wakatlaba matungda hai tare ne ba lamdam sida oiriba condition situation sigi matung ina masi yaithokpa yaba adegi khitang sangdohan ba yabagi adugumagi khudong chaba lei haibasi aikoina taje hai tare ba hai ba potsi Manipur lengak sina ECI da masigi posi makak aikoina tanaruba leitraba jala masi natragana aikoigi by election je tawdaba sungya amak yadre haina khallaga tawriba khongthang ngai haina lawba yabra kari mot lagi habitan khitang tenda ka tamlu masi koi government of Manipur na ECI da appeal to masi election si tawba yaroi haibana ti tawba yani haina pahum ti kheba akoina thena ki balai khabani election si tawda kai balai roi ha prosecte haiga khum khiba Manipur lenga ki mai kai dagi amang da madu pahum ti kheba lai rabani masi da na sa khoi bai thogna thambi kheba khum madu magni haulik se khoi se corona ga thingri ba lala se masi dagi by election hina lurabra haiga prosecte ne ba khoi thamni post maramdi masi corona se maliam puna makta sadora kanda masi miyoi kaya wi pusi manghan khraba miyoi kaya mu masi laina ohel batanatna miyoi kaya mana saba thakpa phangda wi samasya mayok na ribne ba even aiko ire pa iramdam asidasu lockdown tawkhina maram ora kada miyoi kaya matam sanga thawin khang sudadana aidi mayang laikhre masi gisina maram ora kanda ako hiji corona manipurda gulaiga na community spreading tawi hasu tawdi hasu hoji community spreading laiti kamain haidoino ba haurakpanate ko wada soni nga sai community spreading hauri haibidi haurakpanate so ai sidi jaushalla bane community spreading se pura khogi ai dip dam dip changa bane hai tare community spreading se aduna masigi sta laiga ga lai haiga so laiti haidaga so hauji mafam kaya amada ai akoi kadom dagi no mahaki travel history laitaba mayam mokak ngasi laina si imung ngam sabun kun ori iba imung hupno ori iba laikai hupno hojik se positive ori iba mayam hoche masi community spreading natraga di kari no haiba dunia ba ina community transmission natraga di masi kari no haiba sini swai de tawjani ngo hangas maswai sida nasai ba thobna pan bigre masa gi kana benga kanda miyamgi idamakta bhot ka khiba miyam da minamba wasak kaya gu sakta makanda ai miyam yai fanaba ya du tawgani ada tawgani haina election mamang la lawr makanda masagi sakti paina naba power paina naba kha hotna rakana chongthoktin tawba adu paisa khagi damakta chongthoin tawba masi paisa khagi damakta chongthoktin tawi haiba khot pase masi gista kainom kha tawira pasu yai haidi
masih kita unari benda mit mang na urut sakhi le hoda pun mana khangna ri ofam ne ba hauren media da thola akan da na tar miyam mal ta bhason pirapa matam dana phaja phaja ba lon khon myam ngang ba masih kise tasengna evidence lei tab tarasu miyam na maximum miyam na khangi bon pone ba kari maram dai mag adus party am dai party am songi bono kari maram dai resign tawri bono haiba sa pun mana khangna ri unari ofam ne maswai sida koina chongi ba amasung akoi resign tawsina saujabagi ofam ni natra kanda maswai sida masina chong thok chongin tawba resign tawbuna maram kan ngasidi corona gi masiu matam masida aidi maliam ngasi vaccine puthok na triya corona gi Russia na puthoi hai puthoki hai to lairi bani la aduna siguma matam sida akoi vote hangadori ni ka haira kanda makhilang khlapha ga ise masidi ta sengna miyam bu nuksi bai khudam changam du una taina badani hai bo phanje thamjage ba man miyam bi khande nasai gi ibai thok na hai bi khiba du maina maha ki sakti gi damage raji to power politics ado madu bhag to na hona bani hai bo phanje maswai jam bai lar ba khudam ma khangi hai ba sisu ai ta sengna thamjage then nasai gi manipur la go mena matam mayang ka silok don yang tok sala thamure ngarang ngai dok khar bui kom thoi hai ri su kom thok pasisu haujik se akhoi ai se mayang infan dagi ni mayang infan dagi na manipuri capital oi ri infan pho lo chatpa matam da sumna gi lupa kun khal bas di akhoi magic fair oi ram basa ngasi di lupa yang khai oi re ba maram di magic siam ma da ngarang mi try thoi tra hom li tong am da haujik mi manga dagi na ta te he tong ba ya dram ni na mahaki thau gi maman na tra mahaki keno saz mayang thok di phangde ya da bani na ma lupa yang khai khai lo ri aduga miyam sine sufam non pham tan pham paisa tan pham bi khudong cha basina kayam jam lai di gi ha budune balam dam sida ko yeng min na bam sangi tha kaya no khoi lockdown to ra kan da lai no mayam se lamda matam da miyam bi awa basi go mena pi kholi hai do sieng gum bakhar pi bana tabada ai di local mla sing go men sing manipur lenga na phangan gir kai ki yaw ki ge ba nong ma da imung am sangi se sieng khatang nate thum thau cha na ngari ngatai adagi karagumba imung amade senaba fi segai hibe senaba fi irujana ba sapon hi loina mak sangi bneba masi loina mak go mena provide to khibra na to local emele sing provide to khibra na to na pradhan sing provide to khibra jila parishad sing provide to khibra na tragana local elected person sing provide to khibra ai kanam to khi masi awama mayam phja khoi miyam na khang gi kari khang khina kanda corona sitang akoi na maithi pinga madi akoi warasu wana haina khangjara ibneba ngasai gi miyam na lori bi stand kai na ka corona simai thia pina gi da mati stand lokhi bane ba madugi stand mayam phak to ngasi gi di wari apsin election lam mas election to da akai bele election to yani haini isi ai da pi ki ba paukhum amsu pi ga do paukhum da maduna punam si phal to amsu to do ri bane ba maswai sida ai khoina hangdeni gi ngasi gi mu elected person ori ba amsu ai vote kara kan da elected oi gani alai ba ngak kani amsu miyang yai phana ba to gani ka haina wasak pi ri ba ibung oi be masiguna miyam kya nam nuksi bilige corona sina mi mayang ko sian kha kanda akoi na chaupi du khata ai phanga loire mi sining ma mi sikisno haina khan boi ta gadi maduri ta sengna akoi sembiri ba mapum ha ta sena da ngakpi gani ha tha de maduna siguma matama makhati election to ba se ta se lamdam ma se leiba akoi punamaki miyam ki tawriba asia du khakina te ko lamdam asigi miyam punamaki laiba thina bagi amasu khudung thibada hena sauna tanna bagi corona sina akoi miyam bu ta senga aroi id kani haini miyam ya sathiba adumba kanu ko mom le singthana bagi aso factor dama sina o henga doi bani aida asia du khakina te haijabadi asia mata na ta constituency mata leiba mi singse mai constituency doi thokta mi na te ba mai election gi damak meeting yauruni mi pham yauruni saksa hajana ba yauruni mayam khak yaurune ba campaign chat pa yauruni ma gure thula kan da dimha bazar tholakani office tholakani ai loop sing da yaw ba sing loop sing miyam marak tilakani natagana mama na bagi yum da mari mata yum da tongan tongan manipur gi tongan tongan ba ACC da le miyam marak mak chang kane ba maduna maram wara ka da hai ba laina do he na ngasi sadu is the park saw ne sandorakpa aduga marai bakthi ba hal loira ba sing amasung laina keno tawra ba sing sai di akhoi gi hana da gi su ka hena aidi masagi anaba sing leijaba hingi badiya ba adu bhari balena se adu miyam khakto madu hato kadori bane ba hauji akoi yengmina se private hospital sing da nat han nupi ma lei da kari wa thok thok leki masi corona se maram mor lei handri ne ba siguma matam di election to guni haibe election matam adu sit maram mor ka da hena sathi ba ngasi sathi hena sathi ba adum labam Fibham amda laku matam da masi responsibility asina karama mongi responsible parliament lengak na natragana akoi elected person sing lobby ga do no haibase masi saurabu hanga makha goina thole then aduga nasim na handagi akoi lockdown hena mayam phak thamjalure
lockdown ni haina thamjali sa kai gum ai tawjani thamjani mafam de akoi election ko kana thingbu ngam moi akoi tawguno su dum tawgani akoi farjan protest to so dum tawkhine ba akoi miyam na ngasai ba thong haire khambi bam changi kai gum election ji tawgani hai pa taragadi namna election tawni hai taragadi tha ani hum miyam thoganda na thabuk suhanda na le hen khiwa mayam miyam da putha horiba aput aho mai am khak to madu campaign set akoi mipung khuni ma campaign set pari blenga har campaign set to bira kanda election to bibo do madu oi ba taragadi ta sengna hairi be election do ata sengna government se miyam di kai khar khangya ne lobi bidi yai adu laina di adu sadok toini kai gum laina election tawgani hai taragadi tha ni hum lockdown to miyam bu han khiba corona gi maming da miyam bu han khiba miyam bu lockdown gi mangu thamdela kan naira tham khiba do madu gi han campaign set to bi khoba madu matu election ko khon khanna bi hai ba okay tamo to budai na lakchani ngose hojiki mamang aina hoji hangjegi ba tamo dulada hangjegi wang jiga kitang naksan na wang amaga som punsin jarake hai tare ko ase na lainga haibisi ai khoi gi leipak miyam na khallaga leipak miyam gi apamba leipak miyam gi aningba adu mayam do makoina pau kholoi oina makoina thabak taw choi na tagat khiba adugumba lainga aduda ai khoi gi hojik aina mamang hangjegi wang masigi Marakki Mikhal se by election se miyam da masi khara khajik laiba condition situation sing matong ina miyam da khara khajik tana bifam thopra aduga tana karigum tana ba laibra CSO sing da tana birambra aduga loina na hangjani wahamdi khoi lamdam sida social media da khoi youth sing ja hai tare ne ko tamko social media da di loina mo thongna phai hai tare loina mo thongna phai masina fatte everything comments akoi me am ubu fange legi short videos me am koi clips me am ubu fange to budu election hai election se lakku matam da di mayam se makoi da le mo wakhal ji loina kaw thongna khra matung da koi election se koi kumhai phio ngamagi mong da hekta hupchan na gi mo mo khang lai si masi Karmain to buzano do masi karmain to roga koi gi makoi sing sida society gi oira iba fibam sida civil so CSO sing na kari makoi da pausel piba yai aduga loina na aina nga sa hangjagi ba lenga na hai ba ECI da ai koi gi sugumba yaitu pa ya bagi kari gumbagi sugumba tana gi ba lai bazala tamu idea la edi kitang tapi tana gi ba laite tasengmadi akoina real time real situation da yumpham oiraga akoina warep log taragadi tasengna manipur government na kogi state election commission su election commission of India da hojik laiba covid ki yamna kogi disastrous oiba situation sin maram oira kanda akoina election taw matam da tawgodoriba election asina thammiba objective and purpose miyamgi akogi matik chaba mihut khanba haibado madugi purpose to serve to ngamoi masidi akogi power paiba natraga madugi miyam je hoji khamthena wana ba matam nina miyam dugi poverty gi khudong chadabado maduda khudong chaba lopsal kanda paisa yamna yenba ngamba paisa yamna paiba sen yam thadaba ngamba mina namna power se miyam gi khudong chadabagi situation adu da advantage lawraga leiraga power si misuse to kini haibagi report ase hojik state election commission na natraga manipur government na ECI da thaba matam da soidana election commission of India na su adu itaragadi matam khara akhoi yaithoga yengasi ha soidana response la khane ba sone adubo akhoi gi state government na madu pamde moi election to pame moi election to pame kai gino hai kanda manipur gi hujik lairiba political akhoi situation se masi yamna volatile oiba unstable oiba absolute akhoi majority party amana government sem da bagi khudong chada basi mokoi feel tawe khudong chada basi moi da feel tawe matam akhoi na sun uri sine aduna masida moi absolute oiba majority ma moi phangnana bagi moi madugi chance ama handaki matanja sida moi lohoge habase masi government si yoina moi yoina apam lai hai aduna moi election to pang mane aduda aikoina government da aikoina hoji ko miyam na aikoina hangning ise number 1 pare makoina election tawrage election to chi tangai phadre masi tawnana badu thoi tawrage na hai taragadi
मखोई गारंटी तौब ngambra hojik hojik November ta tawni hari election se soni ko October tha phawda oigadoriba COVID ki magi daily spike of positive cases daily positive cases nomagi thoiba positive cases ki chang se hojik cham yang khai gi average tong chale na ko sigi cham yang khai si October swai da chani yang khai ong la yang khalase adu matungda election tawkraba matungda COVID की केसेस है मसी कशु हेंगलोय हाने की चलिबा चांग की सुम सुमाइना सुम चटकनी है से मणिपुर गवर्नमेंट ने गारंटी तब ngambra ai ngamoy moy तसेना इलेक्शन की हेक मतुंगदा पोस्ट इलेक्शन द लाकदोबा कोविड की डेली पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट्स है इट विल बी एक्सट्रीमली डिजास्ट्रस नोमदा मी चंगा नते मी लिसिंग की मयादा ओइरानेबा कमदोनो ओइरकदोनो हाय कांदा अखोय अब्दुल्ला जो सा हाइफेरम पनग्रे constituency election तवदोरिबा constituency सिंग असिदा लेरिबा मियाम से सिगी मियाम सिंग सिगी मरकता 70% of the population di से था मंगा लॉकडाउन तरोपगी मोइसे पैसा थोक्तबा युमदा सुम लेसलपगी थबक सुबम नोंबम लेरक्तबा अदुना मखोय सिंगसि खमथेनो वारबा मी गातनेबा सिगी मियाम असिदा हौजिक भोट लेपकदोरिबा कैंडिडेट सिंग असे रूलिंग बीजेपी दगी यावरानी opposition congress यावरानी npp यावरानी सिगी मयाम सिना माना अरेबा कैपेसिटी दा कैंडिडेट सिंग सिना वोटर सिंग से हाईएस्ट रेट ता मोइना लेना बहोन रकने ममांग चाहिदा लुपा लिसिंग अनि दगिना लिसिंग मरी मंगा फव पीरगा वोट लेरगा कारक मयाम यावे को लोइ खंगनरी दुनी हंदर किसिदा सु अमु अदुमाइना लुपा लिसिंग मंगा मरी तरा येंजनरगा वोट से लेना रकनेबा अदुमाइना लेना रकमतम दा सोनी वेरकदोइसे कइनो मतम सांगना पैसा थोक्तदना युमदा लॉकडाउन तरगा सुबम नोफम चाबम खंगदना लेरम मियाम दुना मकुत्ता कैंडिडेट अहुम मरी न लागा लुपा लिसिंग अहुम मरी पिसल मतमदा मोय अममना यामद्रबदा लुपा लिसिंग 30 पाइदुरीबा मदुगी पैसा से पाइरकपदगिदी इम्फाल दा बाजार दा कैथेन दा माई जगह सिंदा लोइनमक थोनरागा पोट लेबा चाबा थकपा पैसा से अमुक सिजनबल थोनरकदोइने अदुना इलेक्शन की मतमदा पॉजिटिव ओइबा कोविड पॉजिटिव ओइबा मी सिंग नमनरुगा अमु लौनरक मी सिंगदुना अमुक इम्फाल दा नत्रगा बाजार दा कैथेन दा हाइगनरा कांदा अदुदा अमुक संदोकपा लांगदोइने अदुना अदुगी मतमदा ओइरकदोइ फिबम से दुम पारगा येंबिरो सिगी सिचुएशन से सुंगोय ओइरोय मसी तौगदबा लेते अखोइना येंजिल्ली हाइदना मणिपुर गवर्नमेंट ना मियाम दा चप चाबा मदुगी असेसमेंट रिपोर्ट अमा हाना थंबा ngambra अदु थंबा ngamaga मियाम दा कन्विंस तौबा ngamagadi ओके अखोइसु कैम हाइजरोगे अदुई मथक्ता अमुक सोनी ना ngasai हौदोकिबा दुमाइना ममांगदसु अखोइ दुम अपील तौरगा लाई मणिपुर दा लेरिबा assembly constituency sing होजि इलेक्शन तौगनी हाइबा सिंगसे मसिगी लाइकाइगी क्लब लेरिबा लोकल बॉडी सिंग अदुगी लोकल अथॉरिटी सिंग दा गवर्नमेंट ना मखोइगी पब्लिक ओपिनियन नमा लौब्रा तसेना मियाम दो लाइकाइ ना मखोइगी मी सिंग अदो युमदगी मपान थोकनु ना हाना सेनरगा लेरंबा लाइकाइ सिंग अदुना होजिकती यारे भोट तौदोरे अदुना कोविड खरा नाजरसु नोय म्याम थोगा भोट तादर रोना लाइकाइ म्याम सिना होइरगा पुथो थादोरगा दोरिब्रा अदुना लाइकाइ मी सिना हाना तौरमिबा SOP दुगा अनौबा इलेक्शन की ओइना कैंडिडेट सिंगना गवर्नमेंट अयाबा पीरगा होइदो कौथोकदोरिबा मियाम सिगा करमनो मियाम ने इंदोरिसी लाइकाइना हाइबदो इंदोरिब्रा नत्रगा सोना कंदा भोट थादबा लाओ हाइबदुना इंदोरिब्रा conflict ama thoidra du matamda adu dasu conflict ama legane adu ma situation do manipur government na madugi public opinion am logodamne adu gi masakta leba asi apunbagi yaiphanana ba miyam gi damakta yaiphanana ba khaliba ekogi eminent person sing civil society gi leader leiriba miyam tongan ba personality lamdam sida miyam ne ikai kunariba personality miyam sida gi su makoi dagi opinion kala logo chumo aduna transparent oiba miyam gi lenga ni hairagadi democratic adungulaba form of government ne hairagadi miyam gi voice accommodate tawraga incorporate tawraga chatpa ngambagi adugumlabagi system ama ekoi government sina madu sebi ga dongni sinida adumaina tohoninge baite aduna ekoi atopa aspect amaga ai panjaramge hojik tawgodurbi election in November tawtaragadi hardly ekoi gi khutta vote karak pami singduna enjoy tawgoduri se not more than 1.5 years chahi amaga makhai mukta gitam oidoineba soni adugi chahi ama makhai mukta gitam duda makhoina chahi ama makhai lerga amu election ama muk thengna duineba review ko
adu itaragadi adumaina tawgadabu oitaragadi chahi ama makhaida changadoriba paisa se election is election ni tha chahi manga gi damu tawgadabu election duga chahi ama makhai khatagi tawgadabu election jiga paisa changudi chaman changane ba aduna moina bleigadoriba chagadoriba thadagadoriba paisa me amse paisa je in terms of crore da moina thada thokra kanda makoina kamdona miyam gi damu ta afaba thabak amuk tawraga masana madu kathoga tabak tawrakani habase akoi thajaba ngamra ngamdabra sisu tabiriba miyamna khanbigadone adu akoi paami yes akoi isa na isa hangakanda aina every individual na they should have their own individual decision madugi decision do madu lawraga mana madugi thabak tu paikhaloba masida kanana athobuna haidragadi athobuna haidraga na Abdullah na haidraga na lepkado nate Sidi akoi miyamgi ai individual amamna ai decision to lobby gadawni tabudu decision lobda mating pangnanaba wakhalon idea amadi thought mayam dune ba akoi ngasi nahaki discussion da sida akoi share tawjari se sumaina uba yai sumaina yengba yai sumaina oirakpa yai haba phibam jingdo adu miyamda akoi thamjare masi tarakanda miyamna su isa gi decision amam lawraga thabuk to paikhat piu sinida aduna Ekoi Lebaga Sida, Hoji Pabuda Ekoi, almost 60 to 70% of the population of Manipur do not understand and do not know how to exercise democracy. Ekoi democracy si kamain to uno, masi mapangan si kamain na kanmano, kamain na short mano, ekoi na miut ama voter amana elect ekoi candidate ama kamdo na choose to gadage kari criteria da choose to gadage habse. Ekoi kaim kangde. Ekoi gidi Sakmai yengaga, Kangasan yengaga, Paisa Piraka yengaga, Paisa Pai yengaga, Aina Kona Mon, one over Yaga, me yengaga. Aduna criteria or the vote to Tada Vanina. Upon me to the Chuto Tolo. Equina upon me Tolo. Aduna, Haying, Tar of a mission is crime to Romatamda, Miam the Penda, but Tavok to Romatamda, Equina Moy, Onjelaga, Chaibanga Moeva. Nana both Tada Matamda, Paisalo Toraga, hey, Borka Hagana Mana, no one that you show, Nana Tabam High with Pisapio, High with Tamda, Nana Kawan Pisapiro doing all. Aduna Equi, Jai couldn't get Toropa Matamatangi, Tam couldn't allow election things. I could Indian wine participation to today, I do a Sarusuya de, Taudu Miam, the Mikap tone and number, Matamatangi, one ango have to do Nangani, Haigani, Taudu, Adu Aina, Masi Bisin the pay and a Kalaga, both Tadagi Kanotamda. Hopeless way, quite a hopeless way. Aduna Miam sing say, quite Kitan conscious mineracy, Kitan Kaminaracy, Aduna lesson learned to Minasi, auxiliary COVID situation, Sida, Aina Yumda, Jai sing a door, Mapana Putoroga, Lina Polakani, Haduna Ki, and Aina Congelata, which I sing a door. Both Laila, both Hazor, Naina, Kondong, with the Loyal Putokani have a Masi Wakan Kanbam Tway, Atopamana, candidate Singasina. Migi Mayum the Changaga, Board Kombagi Ayabasi, Handak Pong Election Commission of India give broad guidelines Aduda, Hazana Yauri, candidate among Nami Manga Luineraga, Mag Nakado security person, Mangataru, Duga Yauraga, Yumdo Kuding Chagaga, door to door campaign to Yagani Adana, broad guidelines Adu the Yauriba. Other than the candidate Duna, Yum Changana, Board at Mana Komba Changalamatamda, Magi, Laminagado workers in the Marakta, asymptomatic or positive case Yaumatamda. Yum sing the man Sangam Yum sing the Koi Kamdona, handle the Wudori Gasi, a Koi government, a Sigi lady, a health department, Madugi Damota, policy Sembira Bravo. Maduzu Koi Yang over. I don't know, Masi Koi Puna, Amuta Koi now see have a say I hired a second launch, Matanzin again, but I'm a Mulu Malam Tiangu. Okay. Makata Wang Sena Latin Masi. Yam Abdullah Laxade Langak Hibasi, I call the democracy set Palava Asida Langak Hibasi, Niamna Mirep Kalava Matunda, Haigo Mirep Sing Aduna, Niam Vidamata, Tabak Taunana with the Mata Tagat Liba, Sugumba, Langak Asida. I call the Hausiki Matam the Karihaga no, Itata the Bogumba, Miamgi, Wakatsi, Miamgi, can you see complain Jaitarico. Although I have the new Hangi civil society organizations in Asina,
हाइबा मियाम गिदमक्ता खल्लगा मियामना अखोगी खल्लगा थागत्खरिबा लेंगाकी लेंगाक्ता यावरिबा मियोइसिंगसे मखोइसिंगसे इस्ता अखोगी मियामगी वकतसे मियामगी खोलाउसे करामाइ ताहनगदगे हाइसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना करी करी तौबा याय अदुगा मियामदा करी करी कमाइ तौदना मियामसे हाइदि मखोगी वखल सिंगसिना सुमाइ तौदना अखोइसु सुमाइ तौरगा लेंगाक्ता अखोई वा ngang याइको लेंगाक्ता अखोई सुमाइना वकत याइको हाइबसे मिकअप कमाइ तौहनगदगे हाइबसे खितंग तेतंगना थबियु ओके सोनी मसीदे पुनः मना खंगनरबा अमसुंग यानरबा पुनः डेमोक्रेसी हाइबसिदा मिखल तौरकांदा लाइबाक अंगलिसी मियाम डेमोक्रेसी सिदा इसान लेबाक गाक्चब यायबा अदो इसा मी खुदिंगमकी लेंगाकपनि हाइबा तारगदी तसेंगना हारकांदा लाइबाक चलाइबा ngमोइदौनिना हाइ मसिगिसिना मियामगिदमक्ता मिहुत खलिबनेबा हाइबा मिहुतसिंगसे ngasigisidi तसेंना ngasi ngasai akoi bai thongna panbikhre aikhoina mihut khanba matamda sakma yengnaraga paisada angam mathauda aigi mari matada sanga pangada akhoina vote piru marina ngasai thakhiba marudo madui marudumakki pambi horapai sidi hongna saneba aine sebot tharaka mayeng palo ya ponte haiba aidi akoi wajaki na mamang wajaki na hamari amukhogi pesel oibirami mahana akhoida da hek haibirami abdullah sebot mayeng panba hunabra hayo madu yam chumako मरम दे अखोइना ngसाई येंगबा मतमदा ngasi कनोते अखोइना खंगिदो मी महासी कनानो महाकी बैकग्राउंड करीनो महाकी di election लेपिंगे मियाम द फजा फजा वासक मैम सक्तिंगे फजा फजा भाषण मैम पीदिंगे दा महाकी मदुगी ममांगी सही सिंग करी कई तौरमबनो हाय पोचक चिंगचे अखोइना छुगदब सुयें येंगदब दौना इते मितुम सलगा पैसाउ फंगदी अखोइना जू थकब सेनखर पीरदी नत्र आई मरी मता बोयरदी आईगी संग पंग बोयरदी माना का खरगा आइगोंदा हयेंगसे अथिका मसामा नत्रगना आइगोंदा हयेंगसे आइगोंदा काना बेनिफिट खर फंगनी आने पर्सनल कंसीडरेशन दा यंग कांदा वोट पीने पुना मरम मोरा काना ngसिदी आइखोइना ngसि खनगदोबा आइदी लेंगा मियामगिदमक्ता पिखे बोहतो मी आइदी मियामना मी अदुगिदमक्ता मी अदु चौहन्नबगिदमक्ता अखोइना भोट पीबदौना थोअकांदा हाइदे मिहाक अदुना डेमोक्रेसीदा मियामना आइबु भोट पीरकांदा खलकपा अदुमलबा आइदि मियामना मपुनी आइना मिनाइनी हाइबु वखलोंदो काउथोअकांदा मसाना मसाबु महाकना इलेक्टेड ओइखिबा मतमदा महाकसे मियामगी लीडरनी हाइना खंद्रेबा लीडर हाइबसिदी अरुंबा पोट अमा थौरीदा कन्ना ममांगदा पारे चिंगिबा कन्ना शक्ति लेने कन्ना चिंगाकान अरुंबा पोतो मयाम पुनमक्तगी हेना अवाबा थौदांग सरुक यारिबा हेना शेयर तौरियो महाक अदुबुनेबा लीडर हाइसि ngasi अखोइगी सिदा मैक्सिमम अखोइदी इलेक्टेड पर्सन सिंगदी लीडर की वखलोन चेनबा मियोइसे पंग्याव यावदबा जावलसु यामना नेमबा मरुइना मखोइददी आई भोट हेकाखिबदा मसाना मसाबु निंथौनी खनबा मसाना मसाबु बोसनी खनबा अदुमते दोलाइ तोंगमंगतने maswaisidi aikoi miyamna khangminabam shangyeba adu ngasai CSO singna aikoi miyamda aidi wakatpa yai habsi kamai to khanghangani hai posak singse CSO civil society organization haidibase tasena base miyamne miyam dubuni ko civil society organization harise marad Indian constitution na piba mahaki kanagumba citizen kharna punsi laganta mahaki penda base India gi aidi constitution की मनुंग चन हाई तारे डेमोक्रेसी ने पीरिसी दा महाके हाइनिंग बहाई बा महाके कंप्लेंट सिंग अदो आईडी अखोगी आईडी केनो नन बाहेलो नि केनो सिंग दा लंगा के तहन नबा ब थोंग थिन बसी तंगाई फदे हाबसी तसेंगना constitution ma ek sengna palli bani masi yai haibasi adubo aikoi ngasi gi manipur lenga sing ngasi ta nate ngasi dagina akoi india gi phiba nung de hek tilak tin khiba manipur se id india gi phiba nung tin khiba dagi thong thin base phadana haira thong ta base chungyaw yaw khi de bran khali thong thin base aikoi da makhal makha kaya gi balen jaw ba ihau kaya ma tawra aba ban strike tawra aba aduga adu mata betaba dum tawe madubu akoina sigumba election gi matam sida de akoina ban strike tawra ba akoina kana basu leiroi agitation tawra ba kana basu leiroi masidi akoi gi miyamna akoina ngasi thamjari basni ngasi akoi gu makhna thamaga chana nate akoi gi miyam gi marakta akhang ahai intellectual kaya ama yauri bani mayam se to nei nabiyo the ID like da club sing maya pai sing to nei nabiyo ba miyam khangan bi high election se masi kayam jamna chumna mai pakadori bano suppose ai kenom ta haijage ne sahi ama makhai ta ngai re ba election da paisa eli haibasi paisa mayam ko putu khawjo putu ga haidoga el vote kana bari haibasi di akoi na masi da EBS ka loina haida tar puna mana khangna ba mu janari ba pham ne sahi ama makhai sida nasai gi sakti paiba singa chamina ba kangbu ama khangna paisa paiba mayam khang tu di khawjo haidara ne ba kana gumba sakti
di paisa ka hena pai da kangbu amana as maswai sidadi ai sahi ama makhai ai lupa crore puthoga da crore da puthoga ai election thenga do se kai do wi thenga do no ma khandur ane ado web si sumai le oi da process matam da apha bi ka mai to khan bangam do no haibdun ai thamjani is election da paisa power money power masan power china bai se masi ta seno phatte tasi masi akoi yajade masi mayok lei adu ibai athong na hai khiba duni akoi ta sen election di sigumba akoi election de ka hin interest yaude interest logde adu matami masi oira putung oira ko yaga bo phifam jing akoi da akoi uzaba akoi gi mieng uzaba akoi phauja bo khalon de akoi miyam da share tawi khangan je adu miyam na masi sida ai miyam na tabi da ba miyam na hayo pham masi da kam ba mong decide to gadab ge haibdu di miyam mi makhuta lei matam election se ali kam to chena ga doino suppose masigi matam se pandemic ki matam ma khakne ba holikse adi laina ma ab keno to ko matam khakne ba siguma matam sida election sing asai senjau sa da thakta mabuk lama ba singduna holikse ta sena changai leitabadagi awa masa ko oine ba madwai du da lising mari manga ka lising amani kai de miya da yam id kana gumba kamal people sing da di akoi no moi shurat sa tanjari ba ko maya ama khug yami bne ba yam lodoi ne ba ngasi nahalwai lupa lak aba phangkhiba natrana COVID-19 sigi pandemic si matung lupa lak aba phangdo do ngasi lupa lising ama yam hina ma leine ma leitaba matam da phangbani na hairi matam do ma chongjan laga adwai lak na rakadoi ni maduga hairi ba adom nakanda ngasai paisa pai ba do paisa gi pangal lei ba do masi mana yam satpa ngamba adu mana yam na chaikhai ba ngamba ju yam na pithap ngamba saksa haja na han ba ngamba adum basi lu khan ki doi ne miyam paisa yam ge Quran boy so Quran boy so taroi so saya am pai ba adu khang lon boy so paisa am pai ba miduna honorable oi gidoi ne ba oi gidoi ne ba adu yam honorable to doi ne ba wari lore da aduni masigi si election to ba ha se ta se na mafam matam sungcha cha ta ba aikoi miyam da ngasigi akoi soni gi matam mi paudam sa masigi kaino ste thu da ge ina thamjani wa famde miyam wa khan khandabiyo miyam amuk ta wa khan khandabiyo aikoi na matam kaya da gi akoi miyam phak aikoi ot pi re nai bi re na tra adu to bi re ada to bi re ha election matam da di ot pi nai bi ha da akoi miyam he kaw da ul to we ba election matam da di aikoi thakta nga sa gi army na maralai ta kaya phuki ba phe encounter da kaya ma hato ki ba election matam da akoi khangdam to we aikoi amuk ta gi thok ta bi da vote che pe da bi matam ni akoi laina as ki har ka akoi vote amuk tha tha bi da thu aka da polling station sing da akoi thu aga vote tha tha amuk ta lep tho yeng sheba kari oi bru yang cheba matam do government of india natra manipur government election eci na karamba warep karamba khongthang ab karamba disel lo kun habdo akoi ado idam yeng min se masi ne thamjani wafam se aduga akoi miyam na masi amuk para tamin tambi bangam batar ga di akoi gi manipur miyang gi future se yam fajaba adum lo mangale yam bright oi adum future makak tarang future oi na bagi labi am da khongthang gela po chamana ga ne habo fam se ai wa khadari masi faudi ai me so masi ude masi wafam de thamjage mathang da ina tamo thau la chani si tamo thau guna su sai pandi gi ba Oiriba Fibhamsida khoi gi Marakki Mikhal by election si pangthok agadi pangthok ko di pangthok ani soida na pangthok ani hai sing de khoi khang kan tam oi re si pangthok matung da masi de thola ka da consequences me am si lainga na responsibility lobi gi dori bra hai bina chin bagi kamai to ga moina responsibility lobi dori no hai si ai khoi makhoi sida as a khoi gi citizen na moina lainga sida khoi na hai ma coaching se na khoi na kamai to na thola ka dori consequences me am se noina responsibilities in lobi dori bra hai bagi masing wakat se makhoi da karmai to na khoi no wakat ka dori no say for example loina har kanda icham cham na mi ama ai na hekta sarkar da chatlaga ai no ismai to raga di si consequences la no responsibility lo do ne haji masi madi oi thokpa ya ta ba hai tare ne ko masi impossible oi ba dugumba kaino ama khamina kamai to ga makhoi gi mana kong sida khoi yohan ga da ge through khoi gi lamdam sigi khoi gi CSO sing sigi through da miyam sing sigi kholau se kamai to ga makhoi mana kong ga yohan ga da ge miyam sing se kamai to ga khomjen ba ya ga da ge hai bane sing bagi wakalon lai ra ga di bamu kitang thamyu ba masida to wi abule soni se kanagumba akogi kai tare thawa yaubi ba akogi any person amana individual amana su dum yai democracy sida di akogi achobo macha leite one last standing man du bhoba magi right chiga
pai mamang da leriba front bench ga right chap mane democracy gi haiba sigi system sida de aduna any individual amana thawai yauba miyam gi damukta sentiment yam leijaba covid ki oire kadoriba grim situation sibu phajana understand tawba ngamba mi singna natra ekoina thamjariba wakhalon sibu phajana kai hatare masana yana moina su hana khallaga leramba aduma porama oibiba wakhalon manaba mi haitare aduma mi amana natraga koi Abdullah gumba leader singna adum koi high court ta PIL ama adum file tawbi ai madudai da koina hangadorisi Manipur government na natraga state koi election commission na sumaina November da election ama tawna nabagi sigumba yamna disaster matamasida disaster management act 2005 ki makhada ne hoji whole sort of any policy any administration tawribo hoji Manipur da hoji koi tawrise disaster management act sigi makhada ngakta ne ba DC na notice thokpo boiro ama boiro any keno khudima aduna sigi disaster management act imposed tawraga leiriba matamasida siguma matamasida election tawgani haibase masi karai phaw maram chai chade habasi concern government na madu sengdokna nanabagi appeal ama number 2 da hosai na mamang na thamjakiba hojik leiriba covid ki situation ase status ase masigi status asi election asigi matungda karamba status ta lakadage hena henjalakadra handharakadra haibasigi hana ekogi anticipatory ekogi assumption analytical ekogi assumption ama miyam da madugi othokpa yaba probabilities to madugi ekogi case study ma tawraga madugi report ma miyam da thanba asigi demand ma yahollaba aduga number 3 da karigumba post election gi matungda COVID-19 na maram oidana pangtakna na misi nabai masing hengalaba then misi mina yarok matamda siriba mising amadi nariba mi masing hengalaiba mayam do madugi responsibility ubodoriba government ki kanosi kanana oidage habase masigi wahang sing si yaurokanda high court ta IPIL ma tharagadi soidana madugi hearing chathar matamda ko miyamna khara dum moigi democracy sigi constitution masana pijariba kogi law dugi manunda sigi piriba ayaba sing do madugi law sing aduna dumak kengnaraga kamai tawba yage habgi adum meyam da karigumba kharadi dum ekoi khangminaba ngamgani aduga koigi tanjam su lawa phangani aduna ai mai khamjai loisalakpada minute ani muktagi kano aita ko conclusion among tam thamyo yam Abdullah loisalakpasida ko hoige hoji se kai hai ni mayam loi khang re election je soida na maki tawne ha ji loi khang re adugi mathakta no su campaign su noi hongna re hai tare ni ko marak sidai sida aikoi gi election campaign manung sei sida kaino na ECI na pidi ba guideline si je kai amga na sapang ngamdori buno aduga world gi oina hoji pandemic oiba CC damakta world law SOP mayam se kam phajana nga ga sapang ngamdori buno masi aikoina kadai phaw thajaba ya buge nga ga satto ngani hai je mate tan thambi Sony minute adi hai bidai minute amada dum conclude tawjarage di matam si yam sange hello yeah tadi ECI na gi phada guidelines sing dubu karama mafam Manipuri karama mafam da karamba election da ngak na chakhrabage haiba question se ai taw chalaga thamjaramage maduga social media da unari photograph ma yam se ai viral photo ma pute kayam jamna ID akogi kainogi SOP singa trena World Health Organization pi guidelines sing se nga aka na mi phami bono election campaign pang thoi bono haibase masi wahangoina thamjaramge aduga haibe election asina aikogi Manipur gi miyam se masibu taseng hairakanda corona sina ngasi haliba mi masing na halio mi masing sidagi saruk lising thokne hengal halakanda aikogi awaba phifam da lehna bagi masa ama khachi ohella baya bagi adum ohen baya bana te ohella lagani haibo famse masing ai thamjage October November da mamang da doctor khang phamina bada makoina to prediction da October November da mi lising ama Manipur da mi lising ama ani fo poite oigani hai matam election tawwi matam du goi batang no mada mi lising manga gi sang da oira pe yawi
ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ 2,000 3,000 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 4 5 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ YouTube ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯊꯧꯕꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯊꯧꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ इलेक्शन असिना मियाम न पामिबा नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशन न पामिबा मियाम हांगिबा असेंबली सीट अदुदगी असेंगबा मियाम गी मतिक चाबा मिहुट अमा खनबा हाइबदो मदुमा हनकी इलेक्शन सिदा सुंगोय ओइथोय मरमदी इलेक्शन अमा तोरपा कांदा थोरकदोबा कैंडिडेट सिंग से मखोय सी डेमोन्स्ट्रेशन अमा तोहनदोइनी मखोय वाखलो मियाम द योहनदोइनी मखोय करी पंदम थमी करी तौनिंगी मखोय मैनिफेस्टो मियाम द खंगल कांदा मियाम न मखोय दुबु वन बाय वन एवरी कैंडिडेट टू स्टडी तौर कांदा अदुदि सिना मतिक चारनी न खल्लगा मोंद वोट पीरगा थागनरकदोइनी हाइबा अदुगी पोतु कोविड की लॉकडाउन सिना मरम ओइरा कांदा मदुगी खुदोंग चाबसी ऑलमोस्ट 50 to 60% कोई फंगरोय मदुना मरम ओइरा कांदा कनानो खंगदबिदा लिसिंग अनि चपी खरयाम योरको मीदा दुम वोट चक्रनी नंबर 1 अदुना अखोयना पामिबा मिहुतुम फंगरोय सिमा चुमनगी दुम ममिंगी ओइना तौबा ओइगदोनी नंबर 2 दा लाकदोरिबा तौगदोरिबा इलेक्शन से मसिदा रूलिंग पार्टी ना एडवांटेज हेन लई अतोपा गवर्नमेंट पाइहौदबा कांगु से मखोदी डिसएडवांटेज ते लेगनी आई सेंगना हाइजगे कईगिनो हाइ कांदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कोविड की एसओपी लेबा सोनी सिगी एसओपी से रूलिंग पार्टी ने तौबा मीटिंग ददी मी चंगा तिलसु कुंगना तिलसु मार्क्स उक्तसु कनाम फारोएबा अदुगा होरेन ऑपोजिशन तौबददी मी चामा हेले हाइगा दा डिस्टेंस मेंटेन तौरमदे हाइगा मीटिंग से पंथुदे थुगाइरकनेबा अदुना अरे फुटबॉल मक्ता फेयर प्ले न फिराम काला वासा चंगरगसु हाइगी प्ले मैच तो तौरा कांददी स्पिरिट तुना ngomnanaba langnarapa kanda foul tawnaidana match fixing tawba yabaki chance wang lereba match fixing tokro last minute ta goal chankidore na nupaduna pukhala goal chankidore khangadi defense le nupaduna ball lam phangdasu nupa ama dum puri to chinga kautharaga ma red card charaga field le thokiba phabam layeba aduna play du akoigi draw yogduineba natari ka thokiduineba adumai tawduna election gi matam sida horen campaign torokpada movement torokanda SOP singse position gi government paidaba kangu singi party singi toropakanda di question senada SOP ngapra ji senada kakak lakaneba aduga somna kandana kara komla toroga advantage so hena logidra haibagi akiba su lei aduna masiguba situation sida aikoina fair play fair election ama oirakadra oiroidra haibadu su haiba ngamde aduna sila election gi report ni aduga covid ki oiba situation dadi मियामना अखोइना हाइजरिबा मोंगदुदा असेंबली सीट हांगे हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी मियामना लोकल लीडर सिंगना इसा वाखन खनबिरो मतम की पाउदम की ngasi डिस्कशन से ताबिरा कांदा लेकाई की फिरेब लौना बिरो हाइरिबा फिरेब सिंगदो तुमिन लौगनु वावा लाउना लौरगा मियाम द लाउथो कांदा लेकाई खुदिमंगना लौनरिबा वारेब सिंगदो लेबा पुंबा खंगमिनरगा अखोइ हंदकी तवदो इलेक्शन से अखोइ कमदौना थिंगदोइनो हाबदो मदुदे लेमिनर से हाबसे अरोइबा पिलोजि याम नुंगाइजे ngasi gi discussion ngasida myam noi khamge tabire election si koi soidena maki tawrni haibisi madi noi khange tawudabu election si tawrama matungda lamdam sida kari oirakadage haibadudi kanamtana tambangam de kanamtana khangbangam de tawudabu haiba lakadaba thohaningdaba oihaningdaba mayam sing sida asidagi kalhausi hairagadi aikoi lamdam masna leiba irei cha pai pumnamangna aikoi gi oiba isa gi wakal khanjabagi matam कमाई तौरगदी अफब सि फगनी कमाई तौरगदी फरोय हाइबदो कोई वखल खंजबगी मतमदो यौरे हाइबदोनी मसिदा तसेंगा लमदम से लेब मिपुम खुदी मकु सीएसओ सिंगना लोइनम कंट्रोल तौवनी हाइबगी वफम दुदी मदुदी ओइथोकते मर मदुना आई की वखलदा आई की पुकनिंगदा
ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UCMꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ MMWOꯒꯤ WOꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥꯕꯨ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯕ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯖꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ Facebook page matam matamgi paudam amadi YouTube channel matam matamgi paudam the voice of peoples mayam yeng tabiyu ngai duna lebiyu matam su puduna lakse